tuguhaye ikaze rero cyane wowe ukomeje gukurikirana Afro Recaps, ikiganiro cy'uyu munsi. Tugiye kugaruka ku kiganiro umunyamakuru Peter wa SABC News, ikinyamakuru gikorera muri South Africa, aherutse kugirana n'umushakashatsi wigenga Dr. Frederick Guloba Mutabi. Aha baganiraga ku umwanzuro w'akanama ka Loni kari kamaze iminsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kigaga ko ku kuba u Rwanda hari uruhare rufite mu ntambara iri muri Congo ihuza leta ya Congo ndetse n'umutwe wa M23. Aha rero baganiraga ku myanzuro y'aka kanama ka Loni. Ngira ngo M23 murayizi, ni umutwe uri mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, umutwe umaze iminsi ugaragaza imbaraga nyinshi cyane, aho wagiye wigarurira uduce tumwe na tumwe twa Kivu y'Amajyaruguru, kandi ukaba ukomeje kugaragaza imbaraga. Aha rero niho biva leta ya Congo ivuga ko hari uruhare u Rwanda cyangwa se leta y'u Rwanda ifite ku kuba uyu mutwe ufite ingufu zihambaye zitandukanye n'indi mitwe ibarizwa muri iki gihugu. Reka tugaruke rero ku mwanzuro wafashwe n'ako kanama ka Loni kari kamaze iminsi kabyigaho. Umwanzuro rero uvuga ko hari ibimenyetso simusiga cyangwa se ibimenyetso bikomeye aka kanama kagezeho, bigaragaza ko leta y'u Rwanda hari ubufasha iha cyangwa se hari abasirikare bayo bari muri Congo bifatanya n'uyu mutwe wa M23 mu kurwanya leta ya Congo. Gusa rero amakuru dukesha iki kinyamakuru SABC News avuga ko leta y'u Rwanda yahakanye yivuye inyuma umwanzuro w'aka kanama. Uyu munyamakuru rero Peter wa SABC News ikorera muri South Africa yakomeje abaza uyu mushakashatsi wigenga Frederick Guloba Mutabi ku gisubizo u Rwanda rwatanze. Uyu mushakashatsi nawe yasubije bigendeye ku gisubizo u Rwanda ruherutse gutanga, bavuga ko kukuba leta ya Congo yibanda kuri M23 gusa, kandi muri Congo habarizwa imitwe yitwaje intwaro ibarirwa hagati y'120 kugeza ku 130, ari ibyo kuyobya uburari, kuko uyu mutwe ubarushya imbaraga kandi ufite icyo urwanira kandi gifite agaciro. Iki kiganiro rero bagiranye Bwana Frederick Guloba Mutabi yakomeje nawe agaragaza imbaraga M23 ifite bishingiye ku duce yagiye yegukana cyangwa se yigarurira, aho yatsindaga ingabo za leta ya Congo mu buryo bworoshye cyane, ndetse bakabakwiza imishwaro, bagata ibikoresho byabo cyangwa se uyu mutwe ukabyigarurira. Uyu mutwe rero ikintu urimo urwanira, wo wifuza ko wahabwa umwanya mu gisirikare cya Congo nk'abakongomani, bakagira uruhare mu kubaka igihugu cyabo cyangwa se mu kurinda umutekano w'igihugu cyabo. Ibi rero leta ya Congo ikabyamaganira kure, ivuga ko aba atari abakongomani ahubwo ari abanyarwanda, ndetse ko bamwe muri bo
bafashwa na leta y'u Rwanda kuko ibikoresho cyangwa se ibirwanisho bafite bihambaye cyane uyu mutwe utabasha kubyigezaho nta yindi nkunga ufite. M23 rero nayo bagahakana bakavuga ko ari abakongomani ahubwo cyangwa se ari abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariho leta ya Congo ihera ivuga ko ari abanyarwanda. bo rero bakaba bashaka kurwanira uburenganzira bwabo bwo kwitwa abakongomani ndetse no kugira uruhare mu kurinda umutekano cyangwa se mu kubaka igihugu cyabo. Mu myaka yashize rero M23 nabwo yigeze gukozanyaho na leta ya Congo, gusa byarangiye leta ya Congo isinye amasezerano y'ibyo M23 yifuzaga. M23 rero nayo nyuma y'imyaka myinshi ibona ko ayo masezerano adashyirwa mu bikorwa, nabo bahisemo kugana ishyamba cyangwa se kongera kubura imbunda kugira ngo bashyire igitutu kuri leta ya Congo ibe yashyira mu bikorwa amasezerano bagiranye mu myaka yashize. Reka ikiganiro cyacu tugisoreze ahangaha, tubizeza ko tuzajya dukomeza kubagezaho amakuru avugwa kuri iki kibazo kiri hagati ya M23 na Congo ndetse n'u Rwanda rukaba rwaramaze kwinjizwamo. Mwakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye Hervé. Iyi ni Afro Recaps. Ikiganiro nk'iki nakagaruka. Turabashimiye, bye bye, ciao ciao.